Tınç yesen aman ötkürüştük. Allah'ın izniyle. Şu kılvatkan baldarı, şu daim adaletle yaxşı kızmatkan baldardan Kırgızistanımızga kızmatla turgan jigitlerden daim yaxşılıklarını istiyoruz. Yesen aman tınç ötkürüştük. Allah'ın izniyle nasip olsun. Sağ salamat olup kelgen Mimanlarım sağ salamat gidiyor. Kalma. Vayday verin. Yolda bırak. Tüm cezan aman. Ötüştük de. Sağ salamatta daim jakşı şirin kulaklardan boluyor. Allah'ın izniyle. Vayday verin. Ama verin sizden para verin falan. Çavende de rakam. Bir tattırıp kovala. Çak. Çıkar ki çıkar koy. Çalındadı gittin kareginin örtörü Halatoğdu büyüktin alıp oyunu güppürü Kızgıp durat sürüdü kırgızı ulatasın Halgalayge algın de bata verin batasın 50 yıllık baştalganda bul kumar Terler suday koyulup kolda kondur çuğular Ezim mıkçı veçerin eki gök jal kagıştı Hajal jetken ulakta alakandar kırıştı Halga jigitler atırlar gülüktör Tay kazandı tolturat karut olgun bilekler Kara bulçun kara güç küppürügü kana düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Sakaldardı yıkırıp, çaşçı gitti ışkırıp Toru açan ulaktı takımına kıstırıp Külü deldi şatkalıp, gülüp barı katkırıp Göğsü geldi taymaştım, gülük törün çaptırıp Ulacı git şartındı, ulakçanı tartıldı Haldı gitti gökbörü, kana suyun kalkındı Tulbarındı top top top, tuyak üçün jogot bo Kızı gelgende, kızıl gamçı togot bo Halga jigitler atırlar gülüktör Tay kazandı tolturak karut olgun bilekler Kara bulçun kara güç küppürügü kana düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Jigitler atırladı gülüktür Tay kazandı tolturat karut olgun bilektir Kara bulçun kara güç küppürügü kana düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Halga jigitler atırladı gülüktür Tay kazandı tolturat karut olgun bilektir Kara bulçun kara güç küppürügü kana düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Buna bugün Kulatı Fayıl Ökmet'inin ülküma ayının ordu elinde Atanın oğlu Asalı Fadiletiniz Oğullarına sünnet toyun ötkürüp Dastorkonunu jayıp Eldin ak batasını alıp Allah Teala'dan sıranıp Bugün mınakey bilegi güçlü palvanlardan bir jakşı duasını alıp degen jakşı niyette turat
Hurmatlı balonlar, birinciden Allah Teala'ga çeksiz maktul aytaylık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat jana salam aytaylık. Ey adam balası insaniyattın sözüne karaganda Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i Kelamullah biyigirak durat, uluğurak durat, suluğurak durat. Mınal jerde bu yılkı sezondan Kırgız Respublikası'nın Alamanullah Qo'mluq birikmesinin tüzü bergen tertip jobası menen birinci ulak başlalıdır. Sezon başlalıdır, uşul eldin, uşul ayıldın. Oşonduktan birinci jakşı Kur'an tilavat kılalık. Ondan keyin aksakallarga sözünü verip, bugünkü Alaman ulakты başlayız. Tarık eliniz. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم شكر Atam kılvatkan ihsanlarını Allah'ın özün kabul kılıp, şu zerde palvanlarını Allah'ın belirine güç kuvvet vergin, esen aman çağıp, doğrudan alıp, adiletli çağıp hepini nasip etkin Allah'ım. Sana şu zerde amidat targan bağırın, mübilözde kınçıl amançılığı, ıntımağıyla hidayet vergin, işte özüge ilgilik vergin. Adiletli andayı Allah'ın özün tapkanlarına bereket veriyor Allah'ım. Daim uşunday жақшылықтардың üstüne kuru olup жүрүүnü nasip etkin. Ballarından, kızlarından uşu gelecekte Müslümanlarga bütünde dinge paydası tegen çıgan insanlardan bolsun nasip etkin ya Allah'ım. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed bi rahmetike. Oğlum, uşol karının aksakaldın yaşına jetpey kaloodan korkun deyt. Mına aksakaldardın, atalarımыздın akbatası menen, namazdan kiyinki her bir aytılgan duası menen, mına uşunday meken, mına uşunday berekeli jerde töreli ösüp, Kudayga şükür, ıntımağımız ıdıralay, bir muştunday tüyülüp, Kudayga şükür de mayka ulak çağalaman ulaklar toylar doludan. Uşulayırdın aksakallarını katarın toluqtagan, örördün aksakalı, bir jakşı kalı teleginin aytsın, andan keyin ortada kalıslarga söz bileriz, bismillah'da ulakta başlayız. Kendiniz var. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Alışkı yakından gelen tuğanlar, ballanlar, at sürüşçüler, at dönüşçüler, var denilerde sağ salamat doğular, yaş ötlerip sağ salamat ileride ülke çıktı Allah'ın özü nasip olmasın. Çok rahmat, kendiniz var. Mançılık bergen bolsun Allah'ım. Şu bugünkü jıyındı күнө көрө Atletikabızga çın den sol uy içige baraka payız bersin ilayim. Mınau jıyındı жақшылап өткөрүш бардығыңызға насип етсін, білегіңерге күч берсін, Алла қуат берсін, ес-аман өткөріп бергілі балдар. Әділеттің балдарға чын денсаулық, uzun ömür, той түшіп отқан балдарға келешекте алдыңғы жігіттерден болушы насип етсін. Омен ес-аман чаап, ес-аман şu тойды жақшылап өткөргілі бар. Alaman ulak qo'mluq birikmesinin jetekçisi Qurbangazi elimiz inşallah keyinroq kelib qoladi. Hozir mana yerda Nuqat rayonining federatsiya bergan boshqa qalisi
maksatqa sözdü derenin, kıskanısqa süyleyt, anday ki mınal jerdegi özüңүздөрдүн, өрөнүңүздөрдүn эми аксакал бүгүнкү тойду жана башка тойлордун бардыгын тартипке салып тура турган Митал Абабызга дагы бир жакшы микрофонду беребиз. Баарыңыздарга түшүндүрмөнү түшүндүрөт. Бисмилла деп Адиш абыз баштаган жамаат судьялар ортодогу улактын жүрүшүн карайбыз да тойду баштайбыз. Максатчы. Assalamualaikum balgınlar. Ben Lokatoya'nın судьясы Мақсат Ергешов болам. Мен постоянно бұл жаққа келіп, уларыңыздарға көзім болғанға бізге біраз алғыс қылады екен. Ошоға негізі әрбір айлық үкіметтен судьяларды шайлап келіп отырмыз. Мен енді азыр судьяларды сіздерден ел көрсетіп отырады. Митал аканы мына көрсеттік біз. Митал ака науқайында Үсен ака одан баяғы бірінші бөлімден мына Жәнібек екен. Жәнібек Үсен ака жаққа сүйіп қойды. Анам бұлар қызыл бергенге дағы судьяларды алмастырғанға дағы бар жоққа полномочиясы болады. Анам мынау жерде жанды мәнде шүйінде улақтарды чауқыларсар ғой. Ошол улақты дағы бұлардан сұрайсыздар, бұлар өздері документтерін түтіріп, өздері көзіміз алдында өздері өткөріп бере береді. Рахмат беріңіздерге көңіл бұрған үшін. Әкелер, өкелер, улақты палвандардың атынан келген улақты өрмандары. Барлығыңыздар ушул Орғы еліне, Орғы жеріне куш келіпсіздер. Бардыңыздарды ушул Орғы елінің атынан куш келіпсіздер деймін. Бүгінгі улақты беріп жатқан жігет Әділет Үкөз. Әділет Үкөзден бір завод, фабрика, же болса катта кафесі жоқ. Бұл жігет бөтен жерде иштеп, 50 градус суықта иштеп, КамАЗ айдап, шу жиынып, терініп келіп, ушул тойды улақты беріп отыр. Ушул улақты жақсы қылып, чаап, мына көрушілерге бір ойын көргөзүп беришиңиздерди биз суранабыз сиздерден. Бири-бириңиздерге ат салаңыздар, бири-бириңиздерди сыйлаңыздар, жакшылык кылыңыздар, бирок жамандык кылбаңыздар. Әділет үкем бүгінгі беріп атқан эксандарыңды Алла Тағала қабыл қылып, өтіп кеткен аталарың, чоңатаң, чоңының баштарыға саябан қылған болсын. Үшу беріп атқан эксандарыңның қабыл қылып, үшу бүгінгі дуалар қабыл болған дуалардан болсын. Үй ішіңе тынчылық, аманчылық, уыл қыздарың менен ака үкәң менен, эже карындаштарың менен, жеңем менен Алла Таала тынчылык, аманчылыгын берсин. Үйүңө пайыз барака берсин, ырыскы дөөлөт, ооматыңды берип, амир берип, эрежелери менен мына кылыч утуру тааныштырып турат. Мен айтып убакытты мындай чозбойм. Адишажы, мына Колянын линияларын айтып коюн, каерден каяга чыккан болсо, балбандык эсебибиз кайсы убакытта балбан эсеп сорун ала албай калат. Ассаламу алейкум. Узак жакындан келген меймандар, палвандар, барыңыздар куш келипсиздер. Бүгүнкү мына аламан улакты ушул кандай жоодо болсо ошондой жоо менен өткөзөбүз, Кудай кааласа иншалла. Линиялар мына эки жаныга чызылган. Асты үстүгө саман төгүлгөн. Самандан, буягыны самандан өткөзүп ташайсыздар, буягыны, пас жагыны самандан өткөзүп ташайсыздар. Астыга, үстүгө ушу сорундар коюлат. Бардыгы эреже менен болот, Кудай кааласа иншалла. Тынч эсен аман чыгасыңыздар деген үмүттөбүз. Адилет үкө, мына бүгүнкү кылып аткан бардык кайыр ихсандарыңды Аллахым кабыл кылынган кайыр ихсандардын катарында кабыл алган болсун. Иштериңе ийгилик, тапкан туткандарыңды Аллахым берекелүү кылган болсун. Кошконуң менен кошо каарып, ушундай бир бала чакаларыңдын жакшылыктарга күбө болуп жүрүшүн Аллахым өзүң насип кылган болсун. Бардык келген меймандардын пайкадамдарын куттуу пайкадамдар кылган болсун. Палвандарыбызга күч-кубат берсин, оомат берсин, тынч, бейишкар, эсен аман чабап кетишиңиздерди Алла насип кылган болсун.
Urgandan keyin mana Kamazga sorun alıp kele turgan, soruna gelgen palvan özüm жалгыз ele geleber. Bir 15-20 ağız palvan koştup gelmeyle koyduk. Ondan keyin palvanlar 6 marradan keyin 3 yolu joğarıga 3 yolu ılbeyga marra koygandan keyin bir 15-20 minutga vakt beresler mına toy esinin jakındары, dostu jarlar degen bar. Uşul insanlarga bir 5-10 minut bir toy beresler. Aşırtı birbiriga aşırtı çağып alışat. Ошол вакытта halal çağып atkan palvanlar katalak aygılmayız. Al insanları tıkmalabайбыз, Al insanlar sizlerde ulak çağabana sizlerdi katarыңızlarda ele çağat ele. Kötörüp çağalma жерден ала албайт, балким аксакал болуп калышы мүмкүн же досу жар болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан мына ушуларга улак чаптырып атканда силерден сураныч тийбей туруңуздар. Palvanlardan Hazırda koyulan Suriyalar, bu yerleşimde yerleştirecek, hükâçilik, tuğaçılık, pul emes, görsetme olsa, o palvanlarda 1 yıl, 2 yıl, Suriyalarda 5 yılga çeyin. Ulaktan çetçetiler. O sizlerge haz bol bilettiren işlemlerini. Bak. Bir koçkar, adiletli müleke uğulları, Hırısteki Yemran'a Salman'a rolgandır alaban ulak çoğulaktır inşallah teptiri baştalar taşlar züralar. Çoğar tüverrege bir koçkar. Şehirde olasın mı? Halkavayga aldım deb ata berin batasın. Gelli yıl başlanğanda bol kumar derler suday koyulup koldoğundur çuğlar. Ezim ıkçı bitçirin peki gök jal kaçıştı. Hajal jetken ulakta alağandır kırıştı. Şöyle bismillah de buna ulak baştaldı. Birinci sorun. Bir koç. Benim bütün üstünde var kaçan. Yapsırım sizge tolğunun kemikteki. Kırgızmın men paylaştan köyüne. Çalındadı jigittin kareginin örtörü Halatodoy büyüktin alıp oyunu güppürü Kızgıp durat sürütüp kırgız ulatasın Halgalayge algın deb ata verin batasın Gelli yıllık baştalganda bul kumar Terler suday koyulup koldoğundur çuğlar Ezim ıkçı bitçirin eki gök jal kagıştı Hajal jetken ulakta alağandır kırıştı Halga jigitler atırlar gülüktör Tay kazandı tolturat karı tolgun bilektir Kara bulçun kara güç küppürgü kana düş Ubaylardı göböydü bulağındı sala düş Ubaylardı göböydü bulağındı sala düş Sakallar kıykırıp, çaş jigitler ışkırıp Toru atşan ulaktı takımına kıstırıp Külü deldi şat kılıp, gülüp barıp kapkırıp Gözü geldi taymaştı Şude aldırasın. Şude palvan. Ötkörü kürü uğrasın Abdurrahman. Çal cariye. Vur cariye Abdurrahman. Bareket. Öldüğüne kutluyen palvanlar. Öldüğü kumarlara getirilişi yerkilik. Samanlar ötmesi. Birinci sorunu. Bir koç koruğu soru salgan palvan. Oşol Ağustos'un Kadır rayonu. Kulatov ayıl hükmeti Orgayıl'ın çıkan palvan Mitalağav'ın oğlu Abdurrahman palvan. Abdurrahman palvanın aslında Abdurrahman. Karadağ'ın kılıç ağavızın bıyığı yok degen Abdurrahman. Abdurrahman gel onda. Gitti aksın dua verin. Amin. Atletika meni sağlamak niyetiniz versin. Uğurdan kızarışı, elge zerge, elge kızmaktan жақсы kızardan olsun.
Adamca yarayı Maydan ayrılan çıkan balvan Abdülaziz balvan. Abdülaziz balvan ayak verdin. Şimdi Baygaçka Kevin Duval. Selamünaleyküm. Şu yerli başımızın söylüyorlar. Soyuk mu soyuk olmazsa gel. Allah'ım ömrümüz göğe gelsin. İki dünya kan bulmak. Şu ballarına zel gedin kılan. Kırgızdan çırancı gitler olsun gel. Oğlum. Bir giren. Harpiden stoplar ne oldu aksakaldan kapı girer. Жараткан берген жагдайда тайманбас тайбас эр кайда жүрөгү баатыр туусун тутар мүрөгү жалтыр суусун жутар жан кайда канаты сынса кайнардан кара тер түшсө кайрадан бек намыска турар жигит мекенимде улам жигит кайралган Gülü sarı şapkan şan törü Kabılan gök jal gök börü Kayratın taş dodoy Жүрөгүн solup maş botoy Kököy kesti can dil alsa Kökürök жазбай tizgin alda Kayratın taş dodoy Жүрөгүн solup maş botoy Kököy kesti can dil alsa Kökürök жазбай tizgin alda Темир тал чайнар Тарамыш балтыр жал чайнар Элдин кыран жигиттери ажыдар жүрөк алып бителге таш чайнар Үмүтүң өзүң колуңда Үзүлбөй дайым колсуна Анда месе алдыңда аргымак Жулунап жол сурап Sarı şapkan şan törü Kabılan gök jal gök börü Kayratın taş dodoy Жүрөгүн solup maş botoy Kököy kesti can dil alsa Kökürök жазбай tizgin alda Kayratın taş dodoy Жүрөгүн solup maş botoy Kököy kesti can dil alsa Kökürök жазбай tizgin alda Kökürök жазбай tizgin alda Kayratın taş dodoy Жүрөгүн solup maş botoy Kököy kesti can dil alsa Kökürök жазбай tizgin alda Bek Polat samandan ötkörü uğrasın. Şimdi Bek Polat Borzay taşa. Barakallah. Oldaya kabarraga 72.000 balvanlar. Balvanlardan mekeni Orgay'la çıkan balvan Bek Polat balvan. Akliçka Borzay. Astındağı mingenat. Orudan Medet Aksaray'dın milyon degen atı menen Bek Polat. Gel bir dua oldu. İki jol oldu mu? Evet,
Қолдарыңыз еркес бақымаққа Құлан балдырған бола берсін. Құланыңыз ешін аман бер. Келем, арқадан сорыншылардан. Ала өресін. Ылдайы құмарраға жеткіреміз, балуан 2000 аламыз. Bir gülüm, bir serke. Bölük Aydar'dan adına koyulgan bir serkege bir gilemge. Orgayla çıkkan balvan, Bek Bolat balvan. Medet Aksaray'dan milyon degen atı binen soru taşta olturadı. Barakallah. Südeysin balvan. Kırıvergen oğular Bek Bolat benen milyon ökönün. 2000 son sorunun var. Çal. Ya zaman. Malağıl öründen atını çıkarıp жүрген palvanlar mına şul jigitleri. Bir ayıldan bir öründen atını çıkarıp жүрüşөт. Oruğunun atını Batkenge barabı, Kadamjaygabı, Karasuğabı, Kökbelgebі, Kaysil жерге барбасын çıkarıp жүрген palvanlar mına şu palvanlar. Hareketіңерді қалаймы palvan? Жүдегілі, ылдайы құмарраға жеткіресің palvan, 2000 сом баласын. Tandavalık palvanlar. Ey dostum, adam izdeyin. Jamanға жаман айтып асылбаған, жалғандың жамалына жашынбаған, жашоодо жарык жүздүү адам издейм, жакшыдын жакшыларыны ашыра алган. Халкымдын арасынан адам издейм, кашкайган калыстыкты кайра айта билген. Ортодогу калыстары ana şunday bir insanlar kalıstık kılıp atат. Bugün adam balası insaniyatta anlaşığız mümkün. Gül sarı şapkan şan törü, kabılan gökçal gökbörü. Hayratın taş doloy, жүрөгүн solup marş botoy. Kököy kesti can dil alsa, kökürök yazbay tizgin alda. Hayratın taş doloy, жүрөгүн solup marş botoy. Kököy kesti can dil alsa, kökürök yazbay tizgin alda. Tamam, bol doktor. Geliriz. Köylerin yakınları. Oldu. Kalıslar hadi şavam calığa sal ver sabıt. Sımbat. Sabıt ha? Sabıt balvan. Hadi şavam. Ulak dağılыңızlarda kara özünüzler aşırınızlar. Mına ol bizden toy esi adiletin dostları var, joro joldaşları var degендей 15-20 minut balvanlar dam. Barakelde. Жоғары құмаррадан алдық. Адыш қайсақ миллион mu? Lider ekan bu. Barakelde alday құмаррадан жоғары құмаррадан alday құмарраga bir serkege soru salgan balvan. Ынтымақ айыл өкмөтү Орық айылдан чыккан балван Миталавамдын уулу Абдырахман балван. Абдырахман балвандын астындагы минген ат Оргудан Адыл Саяпкердин лидер деген аты менен Abdurrahman balvan iyilikке жетип олтурат. Bir serke. Abdurrahman, bilegen күчүн кетирбесиң. Bir dua кылдың а укама? İnşallah çuvatmaydı aldı ketти de dua kılasın. Amin. Çile укама. Azamansın. Jaş balvandардын Sabıt balvan. Sabıt balvanın astındagы minген at Sabıt. Şumqaragabыздын Baytoru деген аты менен Sabıt. Gel bir dua kılıp kal. Assalamualaikum. Şu toy болып қалмаңдар. Елге, жерге, дінге, ата-енесіне қызмат қылған, бүткіл дүниеге дін таратқан хафиз балдардан болсын. Той қылып қалмай, Алла Тағала тапқанға береке берсін. Амин. Алату өлкөм Кыргызстан ажайып
көркөм Кыргызстан, укмуштун бары табылган, уютку чөлгөн Кыргызстан. Кыргызстан, демим Кыргызстан, кылымдык кебим Кыргызстан, 5 күндүк өмүрүмдөгү бейишим менен Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан, сен гүлдөп өсө бересиң, кыз улуң барда Кыргызстан. Эх, кандай кенен Кыргызстан, экинчи менен Кыргызстан, туйлаган тулпар улуңмун, тугармап берем Кыргызстан. Кыргызстан, өсчү Кыргызстан, кыйлалга көччү Кыргызстан, ак калпак элим байырлап, ан сайын көктү Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан, сен гүлдөп өсө бересиң, кыз улуң барда Кыргызстан. Жерде болбосун, атыңыз бир гана жакшылык менен аталсын деген жакшы ниет бололу. Өзүнчө дүйнө Кыргызстан, көрүнсүн көркүм жылдыздан, кубанап бакыт шаштырсын, куттарып күндө Кыргызстан. Кыргызстан, демим Кыргызстан, кылымдык кебим Кыргызстан, ала топ койнун элеген, эгемен элим Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан. Барып жерге уруу берет, колдошуу барда Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан, сен гүлдөп өсө бересиң, кыз улуң барда Кыргызстан. өзүн атынан 5.000 сом соруну бар. Таза болуңуз. Чап жерге. Азама. Ылдый кумаррага жеткирилиши балван. Шачака өзүн атынан коюлган 5.000 сомго сорун салган балван. Ош областын Окат району Кулатов айыл өкмөтү Оргайылдан чыккан балван Мителевандын оğlu Мухаммед балван. Мухаммед астындагы минген ат. Курсан агабыздын генерал деген аты менен Мухаммед балван аман бол. Келдир дуа кыл Мухаммед. Биринчи маррагерде дуа кылгыла. Assalomu alaykum. Xalqına kelgan mehmonlar, xush kelibsizlar. Adlet ukam shu to'y olasida shu umlarim Qirg'izni keragiga jaragan iymondul, aqldul, yaxshi insonlardan bo'lsin. Amin. Jo'g'ri marraga ko'tarilib kelishi 1 oltin qo'ra 2000 so'm. Ildagi marraga olib borib urgan balvonni bizga qaradi jo'natingizlar. Айтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мұрасты.
Жаңырып заман ey, жаңымın baba saltın ulantı. Намысын бик сақтаған ел Бабушын ұлып тыңдап жүректе Қадырын тұйып барықтанам Шайықтан өчмө жыл өтсін Қайратынан жанбаған Қалың елді барықтаған Егемендікті еншіле өмірін берген бізген қаншадам Нашта изи қалған қырғызымдың Бірін жеттің ауызға Бірін жеттіп жылдызға Бірін жарап намызға Бір-біріңдің алашпа Арнаған ғанаң ей Жеріме чында өчпөсем кекті Батырлар ғанаң ей Байырдан ғұрып тышты елдешті Оқшышта бері қайда Камазын үсті қайда Кім үсті Үсін Баракелді Жоғыр құмаррадан алды құмарраға жеткірген болған Ош областың Оқатыр районы Құлаты байлық бөті Қолда жауанның оғлы Үсін болған Астындағы мінген ат Үсін Құштар аға ұздың Снайпер деген аты менен Үсін кеміз дуа қыл Салам алейкум. Алып сақына келгеніңізге күштеп. Әділетіге қандай ниетті ұлақ беріп отырсаңыз мақсаттарыңызға жетіңіз. Шул қыздарыңыздағы елге жұртқа дүние қызматынан жігіттерден болсын әке. Қолда жоғанның оғлы Асан Үсін Егіздер Ағауыз Едеш Мырза Чүрегін айналайында жер тұрғанда Жигиттин қарегенен өрттөрү Алатоодай бийиктин алып ойуну көкпүрү Кызгып турат сүрүп Құмарраға таза жетіген орасың талған Бұл болған Байбата Өбей құмарраға жеткіресін талған екімі қаласын Әрекетіні қалады Адамжай районы Қаражығаштың болғаны Алтыраштауанның оғлы Байбата ажы Астындағы менен ат Байбата Қаражығаштан жарқынның байтары. Қаражығаштан жарқындың байтарысы менен Байбата болған Кел бір дуа қыл Байбата дуа қыл Қайыр болған Алтын құрдал Ассаламу алейкум. Алып сақынан кейін болғандар. Әділетіге жақсы ниетімен той беріп отқан екенсіз, тойларыңыз той боласын әке. Болдарыңыз өмірі ұзын болсын. Елге жұртқа динге қызмат қылған өзіңізде жақсы insanlardan болсын әке. Үйіңізде дәңізінде жақсылықтар болады. Номлым. Азамат, Байбатаны ортодайланған Оқаттан Абдыл Хасездің, Жаман Оқаттан Абдыл Хасездің аты менен. Азамат,
Hayır balon tegerekte kaldır odan boy odan. Tay kazandı tolturat karı dolgun bilektir Kara bulçun kara güç Köpürüdü kana düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Gittir hatırladı gülüktür Tay kazandı tolturat karı dolgun bilektir Kara bulçun kara güç Köpürügü kana düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Halgalgacı gittir hatırladı gülüktür Tay kazandı tolturat karı dolgun bilektir Kara bulçun kara güç Köpürügü kana düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Айтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мұрасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын улантты. Намысын биік сақтаған ел, табышын ұлып тыңдап жүректе. Қадырын тұйып арықтанам ей, Қайратынан жанбаған, қалың елді барықтаған Егемендікті еншілеп өмірін берген бізген қаншадам Ташта ізі қалған қырғызымдың бірін кеттің алысқа Бірін жеттіп жылдызға, бірін жарап намысқа Bir-birinden ağlaşma Arnağan kanan ey Yerim içinde öçmüşsem gekti Batırlar kanan ey Bayırdan vurup düştü eldeşti Egemenlikti elçilep ömrün bergen bizgen qanchadan Tashta izi qalgan qirg'izimdan birring ketding alысqa Birring jetdib jildizga Birring jarab namusqa Bir-biringdan alashma Kıldığı doğruya cetkürüsü balman fikseri kalası. Bilire. Özünün atılan $100 koyuyoruz. İkinci antiraktın bütüşünde. Hazırdağı bir 2-3 merre kılaylık. Antiraktan kiyinki hazırlığı 3. merre. Bir serke. Dağı 2-3 merre kılaylık. Palvanlarda körümçülerini zeriktirip olmaylık tuğanlar. 5-6 merrede bir 10 minut kalasın palvan. Oy!
Rekordun üstüne Ana serkanın üstüne koyup Atqa bergen jem otуңуздарды Аллах Таала ихсан катарында кабыл кылган болсун. Ар бир баккан атыңыздар эл көрсүнгө рыя болуп калуудан Кудай өзү сактаган болсун. Аракетиңди кыл балван эме. Ылдый кыбыррага жеткиресиң балван бир серик аласың. Рахмат. Рахмат. Апкең азыр эле кошуп коюп кой мына серкени. Онда орунлуу бир серке. Жетин жерге түшкөн балван. Башира балвандын уулу Руслан балван. Руслан балвандын астындагы миңен ат. Ноқаттан Аралдан Сүйөркул Саябкердин Орлик деген аты менен Руслан Чедек деген аты менен. Руслан, дуа кыл. Amin. Adletege daima ошентип жүзүңүз жарык болуп жүрө бериң. Дайыма балдарыңыздын озунун көрүп, эки дүйнө бактылуу болуң. Амин Аллаху акбар. Саябкердин Орлик деген аты менен кечеги Көкбелдеги чоң жыйында, эки чоң жыйында да марра кылган ат. Bir koçkor üstü $100. Bugün Mulakay Hasanov Fadiletiniz, Toyvalları oğulları Rüsbek'e İmran'a, Salman bir serke, üstü Bahtiyar'ın adına koyulan $100. Hareketini kılan bir palvan. Palvanı peşer. Ya adama. Çok iyi gelsin.
Nokat rayonu Kökcer ayılık ödüle çıkan palvan Almanbet palvan. Almanbet palvanın aslında mingen at Almanbet. Şumkar ağacının baytorusu Almanbet gelir dua olukam. Bir serke, bir koçkar üstü $100 ukam. Assalamu alaikum. Aka toyunuz kutlu olsun aka. Şu niyet tilekte kulak buyurtas aka. Tilek maksatlarınızga жетті aka. Ушул жерде палуандардын дуасы туз тийсин. Жалаң жанды koyun otar. Juda balvan. Ылдый кымырыга жеткиресиң bir koçkar alasın. Juda. Hareketinde kılığını balvan. Ildayı kımarıga жеткиресиң bir koçkar alasın. Çalındadı jigittin kareginin örtörü Halatodoy büyüktin al boyunu köpürü Kızgıp durat sürütüp kırgızı ulatasın Halgalayge algın dep ata veren batasın Elli jıyılıp baştalganda bul kumar Terler suday koyulup kolda kondur çuğular Ezim mıkçı вечерин eki gök jal kagıştı Ajal jetken ulakta alakanдар kırıştı Alga jigitler atırlar gülüktör Tay kazandı tolturat karı tolgon bilekler Kara bulçun kara güç köpürügü kana düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Sakallar kıykırıp, çaş jigitler ışkırıp Toru atşan ulaktı takımına kıstırıp Külü deldi şat kılıp, gülüp barı katkırıp Göğsü geldi taymaştım, gülük törün çaptırıp Ula jigit şartındı, ulak canı tartıldı Haldı gitti gökbörü, kana suyun kalkındı Tulbarındı top totpo, tuyak üçün jogotpo Kızıy gelgende, kızıl kamçı togotpo Alga jigitler atırlar gülüktör Tay kazandı tolturat karı tolgon bilekler Kara bulçun kara güç köpürügü kana düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Jigitler atırladı gülüktür Tay kazandı tolturat karı tolgon bilektir Kara bulçun kara güç köpürügü kana düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Alga jigitler atırladı gülüktür Tay kazandı tolturat karı tolgon bilektir Kara bulçun kara güç köpürügü kana düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Ubaylardı gövüdü bulağındı sala düş Ilдый kımarıga jetken bolsa ortadagı kalıslardan Alakay İbiş Ajaközdün atынан 5000 so'm Baya İbiş Ajaközdün atынан koyganбыз. Juda Jo'g'ariga jetkirgen palvon jerga urmay turasın. Barakalla barakalla. Ilдый kımarıga bir qo'chqorga sarı salgan palvon o'zilla jo'natdilar. Batkeli Allah'ıstı qadamca oraya jerga urmay tur sıymak. Hazır. Palvonlar, o'shal joqda bo'lib turinglar.
Oldu, ulaq jere törebeyle anı razı koyuruz. Oldu. Ömür Uraç. Alpar jerge vuru ver. Joğruğa kötörülüşü sarı boyan balvanlar. Barakelde barakelde. Oldu kumarraga jetkirgen balvan. Ne oldu? Kete Ömür Uraç'ın canında. Amar Ömür Uraç öyle jerge vuru ver. Joğruğa bir koçkor. Canında kete jerge vurdur. Ömür taza jerge vur. Barakelde barakelde. Joğru kumarradan oldu kumarraga bir koçkorga soru bal salga balvan. Batkeli Oblastı Kadamcay rayonu. Kaltak City'den bölük Aytar. Aslında Minger Ataylar. Kuluçtandan Nurlan dostunu sır koyam degen atı bilen. Aytar keldi dualı. Assalamu alaikum tuğanlar. Adilet dostum. Köylerin kuluk olsun. Ballarım şu palonlarınday palon ballar olsun. Palonlar duası tuş değilsin. Amin Allah'a ekber. Rahmat, Allah razı olsun. Assalamu alaikum balonlar. Adalega toylarımız toy olasın. Ardayım şunday edim başını biriktirip жүрөм экен. Балдарыңыз Кыргызстандын керегине жараган, Кыргызстандын желегин бийикке көтөргөн палуандардан болсун экен. Taza muamele kılaylık bir tuğanım. Alpar ol, kara toyda. O satıcıların aldığı başına kabarıp teşe. Çıdı. Linyadan öttüm oldu toktay. Linyadan öttüm oldu, jerge vurma. Jerge taşama ballı. Baldı tokta da kalganı kal. Sağ baldı. Baldı tokta. Abdüşacı. Kim? Abdüşacı. Barakan çapırın. Adilet'in dostları var iken 3'te 4 taş var. Bitir olmayla bir 10 minütte. Götür. Abdüşacı. Abdurrahman. Aylandırıp gelesin ukam. Aylandırıp gelesin. Jerige vurma ettirasın. Al yerde ikisine kaçınızları. Kaç bir ağzım ya. Hurmatlı palvanda. Endi kişiler yanında bir memele boladı ekan, tıqlar. Ana mana palvonlarning mehnatini esga olib, hozir mana Abdurahmon palvondagi yesib. Batırga. Sana bir serke, Abdurahmonga bir qo'y. Bo'ldi, tinch eson omon, yangjal qo'y chava beringizlar. Payga ko'vani. Жырылған болса, улағыменен ошоңто эсеп болот. Бул жободо бар. Таныш билиш эмес. Мен өзүм нерде көзөмөлдө турам. Таныш билиште ойлобоңуздар. Болду, rahmat. Şaka, Aydarkan'dan emildin. Vermeye. Azavanslar. Hazır bunal yerde bir 5-10 minut atıda koyulağız. Güneş var. Kaç kanda ilk son kutlaşsınlar da olan kabul etsin. Toplanlar Allah'ın beklemesine. Amin. Kılıç boybotan çakır. Bir aylandırıp gelirsin. Şumkaraka özge taştaysın. Şumkaraka. Aylandırıp durum bunal yerde körüçülerde zeynep kaldım. Lan joğar kumarı. Abişacı. Toyasın sırası oyuncu buna balağa bir can kıldırıp alsın deyip. Palvanı uca oturup durağız palvanları.
Ortadan az salmay tur. Jardam qil jo'mana. Musa aylantirib kelgan. Bir aylantirib kelasiz, shunqorni jondan salib berasiz, shunqor aylantirib tur. Turumlar Qumaraga urasın, Ulday Qumaraga qılıç çekavizin atından $100 koyuyoruz. Aylandırıp turib urasın. Aylandırıp turib Jo'g'or Qumaraga urasın samandan. Ulday Qumaraga qılıç çekavizin atından $100. Hareketini ol balvan, Ulday Qumaraga qılıç çekavizin atından $100 qayra Jo'g'orga ko'tarilishi bir qo'chqor. İçinde nara kaçı olmaz, iyi mi? Hareketini olan bir balvan, Ulday Qumaraga yetkirikten qılıç çekavizin atından $100. Sağa sonra koşulmaya başlandı. Tüneli balvan. Bir serke üstü kılıç ağzına atılan. Kayna kayna. Hareketini kıl balvan, hareketini kıl. Ortada yürgen balvanlar. Muhammed Abdurrahman, Bekbulut, Arakeldi, $100 bir serkege soru salgan palvan, Batken oblası Haydariken şahri, Can Korgan ayından çıkan palvan Sıymık palvan, Sıymık palvanın astındağı mingen at, Şumkaragavızdan Baytoru menen, Baytoru bugün Kaça 3. 4. sorun ha? Çıkasıyım. Dua ol. Assalamualaikum. Navurjal. Aka toylarınız toy kalmasın aka. Үйіңізде ардайым жақшылықтар болсын aka. Ардайым ушундай
elдің başını biriktirip aka toy kılıp жүрerим. Amin. Azamatsın, barakelde, Sıymık balvan aman bol. Astındağı mingen at şumkar sayap gerdim bay torusu meden. Bay torunun bugün 3. sorunu. Joğruğa göterilişi bir koçkor, bir altın kor. Ya zaman. Ulan sağıl palvan köterilmey turavergen bolsa vakit kelgende ulan toktatağızdağı sorunlardı bulan kaysıl ayıl bolmasın bir jardamga muhtaç bolgan beybeçerelerden berbereriz. Eğer kötermeseler mulasa kılmasalar palvanlar kıl hareketini kıleme bir tö bir altın kur, Jarkın aka özür atıran 5.000, Aziz'in atıran 5.000, 10.000 son. Görküm Kırgızstan acayip Görküm Kırgızstan Uqmuştun bari tabılgan Uyutku çölgön Kırgızstan Kırgızstan demin Kırgızstan Kılımdık gevim Kırgızstan 5 gündük ömürümdügü Değişim menin Kırgızstan Kırgızstan ekinci menem Kırgızstan Tuylagan tulpar ulumnun tuğarmap berem Kırgızstan Kırgızstan özçü Kırgızstan kıylalga göççü Kırgızstan ak kalpak elim bayırlap ansayın göktü Kırgızstan Kırgızstan görünsün yıldızdan kurbana vakit şaştırsın tuttarıp
Devim Kırgızstan, kınımdık. Devim Kırgızstan, koynun eylegen. Yılları kolur getkiresin oldu kette. Samanlanır kıvıldı. Alga Kırgızstan, Çideyiz balvan çideyiz. Yaşa Kırgızstan. Kaldı kette. Sarını görsen çalın aynan önde sözlere çapkan bir tuğanı. Bu sözlerin yansız marka yönetan. Altın buraya. 10.000 sonra göre tapılar. Çideyiver balvan çideyiver. Kolun az kaldı az kaldı. Çide balvan çideyiver. Çide palvan çideysen. Çide bir mıyman palvanla olsa karab koy bir tuğalım. Çideysen. Az kaldın palvan az kaldın. Palvan az kaldın. Çide palvan samandan ötersin ese palvan az kaldın. Çide. Kalgan attılar kişiler cılı toktayırız. Çüde balvan çüde. Kelip kaldın. Ne oldu tatazırım lan? Çüde bek balat. Makam bal bek balat. 1.20-30 metre kaldın. Marradan ot. Az kaldın bek balat. Barzıy. Çüde. Bek balat barzı çüde. Az kaldı hukam. Çüde. 10 metre 15 metre kaldı tasın bek balat. Linyadan ötkönge 5-10 metre kaldı tasın çüde. Bek balat barzı. Kaldı hesap. Kalavuz. Palvanın özünü cönetir. Bek balat çerge vurma. Keler bek balat baldı. Hesap bek balat. Gel. Barakelde. Bek balat çüde. Barakelde bugünkü Alamalılahtın çoğundan. Aldı kendisine sorun salgan palvan. O şovlastığın o kadar rayonu. Hünküman ayılı orgayla çıkan palvan Bek balat palvan. Kadir ağamın oğlu Bek balat palvan. Bek balat palvanın aslında mingen at. Bek balat milyon mu? Medet Aksaray'dın milyonu veren Bek balat. Bir narta, bir altın kur. 10.000 sama sonra salvaldıra Bek balat çüde. Çüde. Ne oldu? Torpaqtı kamazda gele taşap koyargızlar. Hadi şarjıga ver. Hadi şarjın calına ver. Bek balat çüde hükam bir dua kılayım be. Halar gelin bana yerden aksakaldar bir dua kılavuz. Bek balat çüde hükam. Bir dua kılı. Hadi şarjı getiririm. Midalava getirimizler. Bek balat gel bir dua kılı. Adilat aka, ulağınız aka, yaxşı ötdü aka. Palvonlarım esan-amon uyga yetib olsin. Ne tileysiz aka, tileyiniz yeting. Baldarınız elga yurtqa xizmat qilgan palvon baldardan bo'lsin aka. Ulağınız ötdü yaxşı. Azamat, Bek balatqa ortada jardan bergen palvon Sayit palvonun astındağı mingen at. Almalıktan Bekistosundun papam degen atı menen Bek balatqa mınake Sayit palvon jardan menen aldı ketdi. Akçası toyasın Adilet. Jarkın ekanın 5.000'ini ber. Aziz'den 5.000'ini Aziz. Ayakta жүрөз, şehirde жүрse berip. Bolmasa koşu berever canıgan. Aziz bizge bermedi bir o. Tokta Bek balat. Tur ukam. Tur. Hazır ol. Tıyındal Bek balat ukam. Bek balat barzay. Aldı ketdi. Bir altın kur. 10.000 sam üstü. Azamat. Orga yıldan çıkan balvan Bek balat balvan. Abdüşacı, gelinizler bir dua kılınızlar hemen.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akıbetel muttakim. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin alihi ve ashabihi ecmaîn. Jaratkan Allah'ım özün görüp bilip durasın. Buna bugünkü kılınıp atkan bardık gayrıksanlardı. Kabul kılıngan gayrıksanlardın katarı da kabul algın ya Rabbi. Kıyamet günü başlarına sayavan kılın. Allah'ım elimizde, yurtumuzda, memleketimizde bardık mumun musulmanlarda Allah'ım tınçılık, amançılığını vergin. Ketpes devlet keng peyil vergin. Allah'ım biman ölümlerinden, kuruk tomatlarından saktağının. Şeytanın azgırıklarından, şeytanın vasvasalarından saktağın ya Rabbi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine amal kılıcılardan kılgın. Allah'ım bardık kelgen meymanlarının paykadamlarının kutluğu paykadamlardan kılgın ya Rabbi. Allah'ım palvanlarımızga daim umat vergin, güç kuvvet vergin. Allah'ım daim tınçılık, amançılığını vergin ya Rabbi. Allah'ım şu ülkemizden bardık kılgan gayrıksanlarını kabul kılgın. Bugünkü kılıngan bardık dualardı Allah'ım özün kabul kılgın ya Rabbi. Kılgan ihsanlarını kabul kılgın ya Rabbil alemin. Rabbana atina fid dünya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Alın soğuktan gelgen meymanlar barınızlar razı olыңыздар. Erteң inşallah uşul jerde Jarkınbay ülkemizden bir jakşınakay çoğun jeyini bolot. Saat 11:00'da ulak çıgat bir toğandarım. Kelgen adamızlarga barınızlar razı olыңыздар. Ulan Kutkabay blogger balanı kılıyor da. Ha? Aldılar mı? Vur.